هەوڵێن سەرۆک بازانیش بوو یەکڕێزی و یەکدەنگیە کوردان لە ڕۆژاوای کوردستانê evê mijarê digel berêz Rizgar Qasim nûnerê Encûmena Sûriya Demokrat Mesedê li başêrê Dortmund yê Almanyayê got tu bêj bikein Kak Rizgar tu bi xêr hatî ji bo Kurdistan 24 destpêkê ew hewlên Serok Barzanî dest pê kirîne ji bo yekrêziya gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê dihî we dizanin ku nûnerê xwe şandû bo Rojavayê Kurdistanê digel Hesedê digel Encûmena Niştmaniya Kurd NKSê kom bibû ji bo yekrêziyê hin van hewlên Serok Barzanî çawa dibînin ji bo yekrêziya gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji bo vê çendê mafê Kurdan di Sûriya nû da tehqîq bikin, cîbcî bikin, werbigirin. Elê êvar baş bo temaşevanê we. Enî bêgûn wan ana cada Kurd, milletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ne tenê Rojavayê Kurdistanê li seranserî her çar beşên Kurdistanê û li diaspora jî wan çav li rêyê li yek helwesta Kurd çê bibe di vê derfeta giring de û hestiyar de li Rojavayê Kurdistanê ew yek helwestî pêwîstîk dîrokî bi rastî berê jî manî ziman pêwîstîk ne tenê pêwîstîk siyasî ye hem pêwîstîk ixlaqî ye li beramber pirsa gelê Kurd wek siyasetmedar wek rêxistinê siyasî berpirsyarîtiyek ixlaqî nêtewî ji wan tê xwestin li ser milê wan e di vê qonaxê de hek qaribin piştî yanî ji 2011 de berî 2011 jî ji xwe mafê gelê Kurd ti car nedihat qebûlkirin û inkarek mezin li ser gelê Kurd li ser mafê gelê Kurd li ser hebûna gelê Kurd hebû û ji aliyê rejîma Baas ji Hafid Esed û piştî wê layê Beşar el Esed ti etiraf ti nebû ne tenê etiraf gelek siyasetê qirij li dij pirsa Kurd û gelê Kurd pêk hat. Piştî 2011 ev 13 sal em di şerekî dene bêguman şerekî bi navê şoreşa Sûriyê dest pê kir wekî şoreşa Rojavayê Kurdistanê jî dest pê bû şerekî mezin gelek şehîd hatin danîn gelek birîndarê me hene encama wê encama vêyekê berpirsarîtiya ne tenê berpirsarîtiya rêveberiya Xweser lê her wisa berpirsarîtiya NKSê jî û her rêxistinê êlî ji derbî PNK û NKSê ew jî berpirsarin ji ber pirsa gelekî ye ne pirsa hizbekê ye yan pirsa cihetekê tenê ye. Ev hewldanê ana çûna berêz Diktor Hemîd Derbendî bo Rojavayê Kurdistanê peyamek muhim giring ji cenabê Serok Mesûd rahiştiye bi xwe biriye ew waya gavek bi rastî ez dikarim bêjim gavek dîrokî ye rolek dîrokî ye erkekî neştimanperwerî dîrokî ye îro heke bersîvdayîna banga General Mazlûm Ebdê û rêveberiya Xweser îro wextê tê dayîn ji Başûrê Kurdistanê ji Serok Barzanî ew cê serfirazî û serkeftinê li cem gelê Kurd ji biçûk heta mezin. Zor baş e. Kak Rizgar dem direng e yani dem di meslaheta kes dan niye yani ev mehek zêdetir e derbas dibî li ser ketina rejima Esed nemana Beşar Esedî li heya niha Kurdan heşta hevdû negirtiye ev hewlên Serok Barzanî berdewam in duhê piştî kombona nûnerê Serok Barzanî digel NKSê tir berpirsên NKSê peyivdarê NKSê ji xwe ji min ragot mêvanê min bû di Kurdistan 24 da digot me hiç şert û mercên pêşwexin nîne em weke NKS amadeyne ji bo danûstandinê lê li gorî dîvçûnên we şupandina we ji bo Rojavayê Kurdistanê taybet ji bo Hesedê yani ew li benda çi ne rêveberiya Xweser li benda çi ye çima dest bi danûstandina nakin yani ana wek wanî ziman wegot ne di xizmeta kesî de ye ev pirs nepirs ji ber ez ev gotina te ez li ber çav digirim ji ber wisa xuyayê hek pirsa ne li pirsa Kurd tênerîn lê li pirsa kesayetî tênerîn kesayetî di şexsê kesayetî hizbî de tênerîn
ناد الشخصي أسايش نتوي كردستاني وبرسا رجعواي كردستاني وبحزار شهيدة جبر بيكي از دبيم نخير ريفابريا خوسر بانگا ريفابريا خوسر بري تبيرا وبري مهكي هات كرين بو جناب سروک مسعود برزانی بو باشور کردستانی بو رخستنی باشور کردستانی و بشه دینی کردستانی تایبت بو باشور کردستانی و جناب برزانی جناب کاک مسعود برزانی او تیوی واتی هک هم پیانکیجی هم ربابریا خوسر و احزاب دو رخستنی پیانکیجی آمادنه دنیارین آمده از دبیم گرک پیوستی یا ایرو تخواستن و فرد بالسر هر کسی شرط و مرج نبن شرط و مرج اساسی اوه هر حزبت چه انا کسی بید چه حزبت پیانکی بین ام تف رخستن سیاسی ام خواه ببینن وسیله جبو بدستخستنا ما في قال لي كرد برنجي فيدرالي دروج اماي كردستاني دي جبر وقت وجي اني زمان وقت بلز وبزدشه لي تبانيا سياستنا بدولتي بوما اوجي جرينجيك مازن جرك ام بدين والبر شعب بقرن ام نهلن افرسندا تاريخي هره از باورم تشتكي اساسي تخستن انا ايرو دوي دقيقه رایدارن هر دو طرف سیاسی تایبت رایدارن انا کسی چند کس جوان هنه او سيناريو حافظ كرنه ولدش ريفابري جرك بسكنن هن اطراف دلخواز ريفابري واحزاب ريفابري اوجي بسكنن جنهاد جبي دقيق جرك دس بي لگور بانگا ريفابري ولگور پیاما برز مسعود برزاني به حما آلي تيكبن تبقاري وخباتي ببريا كروستيه دي زور باشي جيبي مجال تنه تري تنه كاك رزگار دسته خوش بن لي يك ريزي يك دنگي يك هلوستي واتا قبول كرنا برانبري خويا يعني هوالتيا برانبرا ريس ليگرتنا براتيا برانبرا لأف ريز گرتنو براتيو لحف هاتنجي دوید لسر هندک اساسان با لسر هندک مبدعان با جبوه چنده کو بردوام بن يعني انجمن نشمانيا كل سوريا انا كسجل جان گليان دكتن دبيجن هشتا كادورين ما دزيندان ريفابريا خو سردانه يعني دویتن اوجي پیداشونه به خدا بکن بوان تشتانه جبوه چنده اف یک هلوستی و یک دنگی بردوام بیتن اف هولن سروک بازانی بردوام بن و جه خوا بگرن أنا ماني زمان يعني أنا كردستان بيوسته ما في قال لي كرد بيوسته يعني أم خبتش تبجو برن تشن بجو كانت تشن ماستر هنه إيرو قرتيك دو سي بينش شش قرتي هبن سياسي أم دكارن بيكي تجاوز بكن تشهب أم كارن تجاوز بكن محاسبة دور حقي اللي جم كي بدور ملت دكار محاسبات طرفي سوجدار به لإيرو برسا قال لي كرد بحزارة شهيد هاتن دانين نجد 1011 وبيفه شخوب حزارة شهيدان اللي بري 1011 حزام عربي بقر حطا تفكوجيا عمودي بقر حطا بالدهان شواتا حبسة حسكي بقر بدهان كريارين رجيما باس شهيد ماتشون ام نقارن معقول يعني منطقة ام قشي بصدمك بتشوف جريدن ام لبر نقاببن معقولة ام تجاوز لفي قناها هسيار بكن وام خبتشتي بتشوك بقرن دنارين عمده بقرك اف صدمانا يانجي ابهانتين بيش بدن پشتا خوا و بری خوا بدن بانگا هاتی کرن بانگا ملت ایرو ملت باندکه ملت باندکه باند لأحزابا دکه یا کلوس بن ملت یک رزگار اف تشت ایرو تشت نهنه گرک نارین آمده امجی هر طرف گرک جالی خود تنازلاتا بکش بو بیکی و ببیجی لی تشت حتا دود هاد بوتن حت نارين آمده بریدو
دو دكتور حميد راهش بياما سروك مسعود برزاني وشو تشتي بيرد هاد قوتن بسكنه في بيامي وبيبي جرك ام بروحك انه خباتي البيشخن بروحك انه هي كالوسلي بيدا بكن ام نلو وقت دولتي ام نكار وقت دولتي خلك الخبنار تمام كيك رزقار ما في قال لي كل برد قادت شيء ام دبج الصراع هني بردن وقال باش به بيش مهارك اباكر كوني خو ما اباكر دبنوي كوني ده ام دكارن قال لك تشتابكن تمام دست خوش اف باور که کاک رزگار خواسته هر کردکی هر کردستانیه کی هر حجکره کی کردانه یعنی حتی سروک و سرکردین ولاتان جی کردان را گوتیه که کو یک دنگ بن یک ریز بن جبو و چنده پشتوانیا و بردوام بیتن یعنی اگر دسبه روژه دا کرد یک دنگ بن یک ریز بن لشامه به هفرا یعنی لقامش لو به هفرا برونن به یک شاند به یک دنگ بچن شامه وی دمی کرد و چی به دست بخند شامانو دا یا بشند سوریانو دا يعني أنا برا باش زرال بن قر أم يقدن بان وأم يكروس بان دسالين شويدة أنا وجنابي تنا أبرز مكربا وجنابي تقول تبا وكنجي شام بقامشلو ليه بصدا أف سببين بيدا دبون دنيا كروسية ده إيرو أم نقاش دكين أم الشامي شو بدسخن دنارين أما دكيمي فيدرالي تشتك جرك ناي قبول كرن كونفدرالي حتى فيدرالية جي بي في وكيد تتش ناي بيشكش كرن جبر اف قلانين جران بها يهاتي دانين قال لي كرد يبرومات يلي سرخاكا خو روجافاي كردستاني جيان ديكي ايرو وقت آلية عرب قبول بك يكيتي اتحادي فيدرالي جي بي فتنا يعني جارة سري زور باشه دست خوش کاک رزگار سپاس کاک رزگار يعني من سه چکا في بابتی دکر دیفداچون دکر لسر رزیا گله کل روشاوای کردستان نویسکاره که تشتکی جوان نفسانده بود گوت يعني پشتی احداث 2011 ین سوریه اگر هزولان سیاسین روشاوای کردستان گهداریا داخوازین سروک بارزانی کربان نها لجهه کو قامش لو بچیجه شامه جبو دانوستاندن و بدست خستنا مافی کردان شام دهات قامش لو لقامش لو مافین کردان جبجی دیکرن سپاس جبو تبلیبون آوه برس رزگار قاسم نونری انجمن سوریا دموکرات مسده لباشر دورمان دی آلمانیا دیگل ما بگله که سپاس یا سلامتی بود تخواز از باورم دمایی که توشی کوخه هات هر بجید سپاس ما مسترزگار